be cek ngarep top sabar dina kadang nyari mantova nyari si Sofi mun geus kenta nerima mun numpak Pajero tahu ka Pajero tahu apa iya pickup Rocing tahu ka Pajero mun pickup penter Pajero remon anyar sa temon sebalik putus berisan 100 juta umun numpak Pajero wah ngolok salam assalamualaikum waalaikumsalam nyolok bibini na siapa tamu ya kak Abdurrahman di mah tobai apa kok kak minta Fatimah bah ngucap binin terima kak ini dia lek Pajero tinggi terima oleh seminggu ini kabar jok Pajero nolen nginjem malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi jama'ana Alhamdulillahillazi hadana Alhamdulillahillazi waffaqana Allahumma salli wa sallim wa tarham wa tahannan ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa imamina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa ibti'adah. Amma ba'da. Ulama'ana al-kiram al-a'izza wal-ajilla akhussu bi-dzikri wa ta'zim hadratal mukarram wal-muhtaram Kiai Haji Muhammad Badwi Muslim, hadratal mukarram wal-muhtaram Kiai Haji Muhammad Zainuddin Bakri, hadratal mukarram wal muhtaram Kiai Haji Ahmad Mujibur Rahman, wa yalihi Kiai Haji Ahmad Fauzi, wa hadratal mukarram wal muhtaram Kiai Juliadi, hadratal mukarram wal muhtaram Kiai Haji Habibi Badwi, wa yalihi Kiai Muhammad Anwar Nuruddin, sareng setuju para ulama, para kiai sanausa tak nyebut asma setong persetongepon. Abdina tak mengurangi rasa hormat sesangat abdina amul ja'aki tortaati. Para tokoh, para sepo, wabil khusus Bapak Kepala Desa Tambrudeja, Bapak Salamet
sareng setuju jajaran saya sangat beten kula cinta sayangi sahibal fara was surur tuan rumah semulja Bapak Syahrawi sareng Patiyah juga Mardin malam semangkin marabu para ulama para kiai pala tetangga ajunan setuju dalam rangka Pak Dek Saibu Arena almarhumah Alisa binti Arnin juga ngekhole bengesepo saya ngadep diminan dek keajunan Allah sekeluarga saya sangat beten kula amul jaaki tercinta sayangi para rabu hadirin hadirat muslimin muslimat setuju undangan jemaah pengajian insyaallah ajunan imul jaaki sareng Allah saya sangat beten kula amul jaaki alhamdulillah amuci syukur di ajunan Allah atas nikmat saya peringakin sareng Gusti Allah dekaten kula ajunan nikmat sehat wal afiyah juga nikmat sempat saingkeun kula ajunan malam semangkin bisa bermuwajjah apolong ben oreng-oreng semulja acara mulja tempat semulja tepak bulan semulja mencermuka kak dinto tanda dan kula ajunan apolong sampai ka swarga apolong sareng para ulama bingking Gusti Rasulillah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin Allahumma malam semangkin acara nareng mate engki panika Saibu Are Rasulullah Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mular Rasulullah sampai benih mular biasa encan orang rocing sampai sekunen uning sekunen orang penyaring maga lapar teh sekunen ngerti saking sangat mular Gusti Rasulullah sampai sekunen sehingga sampai malaikat Jibril turun alengki dak ka Rasulullah matur malaikat Jibril Muhammad apa napa ajunan makmular sampai cek sangat mular sampai sekunen bede penapa Rasulullah ajawab Jibril kula nangis sampai sekunen ni kami mikirin umat dan kula Jibril umat setak salamet dak remana si papaki alam akhirat umat dan kula setak salamet nika bisa jadi contoh ke pemimpin mangkin seorang pemimpin kata Rasulullah saya pikir umat sampai mular saya mikirin umat ulah mangken atanya kareng rojin beda pemimpin mangken saya nangis tele saya kunen mikir rakyat beda bodoh ini mak temur nangis aging-ging apa takut teh pele pole temur kantut ada Allahumma sholli ala Muhammad adabu malaikat Jibril napa dawuh malaikat Jibril Muhammad ngereng norok dan gula akhir Rasulullah bi malaikat Jibril iftah kang amma ka kuburan kubu penyaring kubu dapat ka kuburan beda setong kuburan bi malaikat Jibril ikebus tahu ikebus penyaring tahu ikebus kuburan panik bi malaikat Jibril ikebus mari ikebus
piak kuburan sampean janin deh sampean pak beda kuburan ikebus atampelan kabi apa nak pai senang ingki napa ingki penyaring ingki napa ingki kuburan apiak pace kering kuburan tinggi ya besaki reng kopur ni kejaga dari kopur orang ngeganteng mak patot koning room nah pada pun malaikat Jibril Muhammad periksanin paserah orang pani periksan Nabi Rasulullah sampian paserah sampian tuh pun Rasulullah aja jawab reng kopur pani talangkong gule jaga talangkong tokang syuting merepot sampingnya siapa serotu tokang syuting jaga tak nyorong seketonjuk tak ada biasa jaga ini kesambil olahraga kule soko pelan bek pendet kule gojlok bi paman ki buru bi ke mojib mben gen sake gen katonon ji yobe nyaman ke khairi sampean protokol bengobe khairi ngada boleh gojlok ibu terus lagi Allahumma sholli ala Muhammad pace kering kopur ni ganteng koning roem patot periksa Nabi Rasulullah saya sampean yang kopur ni kaya jawab abdina ummata ajunan Rasulullah sepatoh bentoat noro perintah ajunan ben se ajawi ajunan ajawi larang na ajunan se setia de ajunan se cinta de ajunan abdina umat ajunan akrabah ngocak reng kopur abdina pernah tempat kak dinto ya Rasul pabeliaki pole abdina kebes pole bi malaikat Jibril masuk pole reng kubur ni atau top pole kuburan ngale ke kuburan setong kebes pole bi malaikat Jibril sing kebes apiak kuburan ni jaga orang lain ben segala jaga orang pegi keleng coba waceng Allahumma sholli ala Muhammad ada bu malaikat Jibril periksain pasir apa nih ke Muhammad periksa Nabi Rasulullah saya rampian abdina ummata ajunan ya Rasul tapi tak norok perintah ajunan tak setia ke ajunan bahkan larangan ajunan seekalaku bi abdina abdina tak pernah tempat kak dinto ya Rasul ngireng alle abdina kebus pole bi malaikat Jibril atau top pole kuburan mereka nikah Rasulullah pahma debu na apa debu na kedingakin deng rojin tamutuna kama ta'isun wa tub'asuna kama tamutun debu Rasulullah terus lagi ya mate nak mbak dia tergantung odin ban pak bu sampian mate debun Rasulullah mate najen kula ben panjenengan tergantung odin dan kula ajunan apalah aku nama nu seneng ialam dunia bagus apa enggak soalnya debun Rasulullah ahlul ma'ruf fit dunya hum ahlul ma'ruf fil akhirah ampian mun bagus ialam dunya bagus ialam akhirat amin matena tergantung odin sampian napa lakon sampian idunya ni wa tub'atsun kama tamutun odin banjir debun Rasulullah tang umat tergantung matena napa saya maksud Rasulullah manusia ini kan odi boleh engki banyak areng engki mari odi
mare mate odi po nek saya maksud Rasulullah wa tub'atsuna kama tamutun odi tergantung matena mun matena bagus maka sampean ipaodi boleh bi Allah pagi hari kiamat bakal bagus amin Allahumma hadirin sesami-sami mulja sebutan kula amulja aki mangkan Rasulullah pernah tanyain sahabat pernah matur dak ke Rasulullah napa pamatur ya Rasulullah dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah ya Rasulullah paringi petotu abdina pitunjuk abdina ing atase kalakuan semun ikalako bi abdina masuk surga lakukan apa ya Rasul sekalaku abdina si abdina mun alaku kelakuan itu abdina masuk surga artinya saya masuk surga lakukan apa ya Rasul Rasulullah ini kejawab simpel mak ringkes tak jeng lanjeng napa debun Rasulullah kun muhsinan sampian muntero masuk surga pak bagus pak penyaring Papa Allahumma sholli ala Muhammad bagus ndak maring bagus tahu sampean ring bagus sampean muntro tahu bahwa sampean bagus nah pada bun sahabat matur pole ke Rasulullah kaifa lamu anni muhsinun katipan apa caranya ya Rasul abdina kanggo uning bahwa abdina kento ring bagus Allahumma sholli ala Muhammad sallu ala Muhammad katipan apa carana ya Rasul abdina seuning bahwa abdina kento yang bagus Rasulullah ajawab sal jirona empian seetemua bagus tak bagus tanya akin kata tanggena seetemua jakhori bagus tanya aki kata tanggena saya temu aja sulancar bagus tanya aki kata tangga saya temu sahrawi bagus tanya aki kata tangga mun tatangga ngocak bagus berarti dia reng bagus Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad mun tatangga dia ngocak coba debun Rasulullah dia berarti orang coba sampean mun temu aja orang bagus dia tanya ke abon mun tanya ke abon bagus kapi pada ben kok saudara engkau ada segon tenggen dengan ben kaki teh nyan engkau cet ungguan mun itu ben kaki teleng songgon aduh bicek engkau jong Allahumma sholli ala Muhammad tapi tanya aki kata tangga moncanta tangga bagus berarti monyanta tangga coba berarti anak peteretan saya tahu tingkah laku najan gula ajunan tangga terus mangkana mengencan kitab mun aman tua bedereng laki nungkesan minta ring rojing tanya aki kelu kata tangga ring laki dia bagus apa enggak Pak orang ini kemun nyari aman toh telok abes enggak jak nuruk selambak juga ring rojing remun aman tua kan nyari sesoki mun miskin tek kendai caipon Islam sampian mun nyari aman toh telok pertama apaan pertama abas ibadana dua abas akhlaka telok abas ilmuna pertama abas ibadana dak remah salata dak remah zikira dak remah wirita dak remah pasana dak remah ibadana ka Allah dua abas akhlaka dak remah akhlaka ka guru ka orang tua ka matua ka taretan ka tatangga telok abas ilmuna mula telok ria kompol ibadah bagus akhlak bagus
ilmu sepak make miskin tarima muncek miskin nating tandi dunya dek bah terus lagi mak ini kak contoh gula nggak boleh ke sampean mun nabeng teran demar jeung bejengan nabeng keng mun sampean nabeng jeung bejengan jen buru bener ki artinya apa sareh ridwan Allah tabang rahmat Allah sareh pangapuran Allah dunya nabeng tunggu kiai kan tak laku keng mobil Fortuner Innova tak laku jua apa nyari ridwan Allah rahmat Allah dunya nabeng keng mun nabeng jeung bejengan jen buru tabeng coba artinya mun sampean nabeng dunya cek ngarep ridwan Allah candreng sepolah mbak namen padi rebe nurok tombu keng mun namen rebe cek ngarep tombu na padi ring dina kadang nyari mantobah nyari sesogi mun miskin tak terima mun numpak Pajero tahu ke Pajero tahu apa iya pickup beng rocing tahu ke Pajero mun pickup penter Pajero remun anyar satemon sebaleng bagus berisan 100 juta umun numpak Pajero wah ngolok salam assalamualaikum waalaikumsalam nyolok bibini siapa tamu ya kak Abdurrahman di mah tobai apa kok kak minta Fatimah bah ngucap binin terima kak ini dia lek Pajero tinggi terima oleh seminggu ini kabar jek Pajero nolen nginjem palang Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad terus lagi ya tanyakin kata tangga mun nyanta tangga bagus dia berarti orang bagus mun nyanta tangga coba dia berarti orang coba dalam bagus nih mak orang bagus nih pertama ke Allah bagus alhamdulillah pakai aja alhamdulillah sampean kalau ning tibi ke Allah bagus ya bojong ngade ya roa zikir dua ka orang sepo bagus ning orang sepo macam telok setong orang saya ngelahirakin sampean Pak Mbu dua saya kabin an bi sampean matoa telok orang semurok sampian pasera guru wa huwa afdaluhum guru nikah selebih utama harus mengutamakan guru mungkin bangki panyaring kina bangki orang nikah mun pegak hubungan ben guru maka pegak hubungan ben Rasulullah mak bisa bapak akhirat nikah Gusti Rasul keduan kolah talaga mending kola sampean kola ini kan somber biasa beda aing aja kola ini kan ben somor lain pada alobeng pada ese aing keng lain mun somor delem kola ningke iya ranya neng tolam somor delem pada ese aing pada alobeng kola pada alobeng keng ningke la Rasulullah ya akhirat keduan kala saat aja umat Muhammad antri kagu nginum aing kala Rasulullah orang sing nginum aing kala Rasulullah apa boleh masuk surga masuk neraka ki anya masalamet bani selamat kelebun ya man tetap agak kelebun lagi ya selamat amin amin manggan muntro selamat tak lah nyamain selamat maka kita berengkak selamat lagi buru masuk manggata dari Romana alek tak berengkak tapi alhamdulillah selamat nyaman selamat makin mati ya selamat apa boleh masuk surga masuk neraka hanya selamat apa-apa bapak orang mau nginum aing kolana Rasulullah masuk neraka debun ulama dia karo luar rasa kelok bi neraka lem masalamet amin kok mak jamela kail mulolo ka kita sele kali pering aja
iya abi labi debun Rasulullah lo kasidina Ali nang kitab Wasiatul Mustafa Ali mban mundi tamu hormat beri deureun senyaman apa napa ya Rasul tamu ieu mun hormat Ali beri deureun senyaman kapan tamu mulai mban sakeluarga deuk tuh sana sekali Ali kakadim ya Rasul pakai bekat tamu ya abi lah njak beureuh kaki mulai deki nenteng berkat ka beureuh ka timur berkat apa tuh sana Sahrawi tapi alhamdulillah deuna ulama depak kata sek tu saya pentongaki benih karo tusan tuan rumah tusan sampean dibuang kabeh teh amin Allahumma umat Muhammad antri kabeh nang italakeun Rasulullah ikolan Rasulullah pasera semalayani umat Muhammad para sahabat mulai dari Sayyidina Abu Bakar Umar Utsman Ali sampai debu sampai di budina sahabat ini kesemalayani umat Muhammad angin orang alim orang penyareng kecuali orang sea semurok iki mun orang alim semurok beni para sahabat yang melayani beni para sahabat si alatini pasera langsung Gusti Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan Rasulullah melayani para alim orang semorok beningan kuy canteng tretan tapi langsung astana Rasulullah jibi si atul lagi biadihi syarif kalamun astamul jana Rasulullah amin Allahumma yang beda golongan rombongan yusir bi Rasulullah mantar selamat kuluban sampean mantar selamat tah beda rombongan masuk yusir bi Rasulullah nyalep tuh Rasulullah nyorot mengkir ngocak orang abdina ummat ajunan ya Rasul iya siapa saya tak tahu keng sayang kake cangkolang ke gurun celongak ke gurun mban pegak hubungan ben gurun karena mban pegak hubungan ben gurun nah otomatis pegak hubungan ben sengkok nyalep ke Rasulullah inna lillahi wa inna ilaihi Allahumma salli ala Muhammad hadirin wal hadirat sesami-sami mulja sebeten kula amulja aki berarti diin kula ben sampean tergantung matena kula ben sampean tergantung diin mangkana mun sampean lakona bagus matena bagus Allahumma amin dadi bagus odi nih napan kelakuan bagus banyak lambe terek ju penyareng lambe orang lambe eka senengin eka leburin eka senengin suar eka leburin manusia jauh dari neraka orang cerai edukani Allah jauh dari Gusti Allah jauh dari suar jauh dari manus semak dari neraka bahkan dari cuban orang cerai nih kak mak terus lagi ya mak dari cuban orang cerai kula toman ngaji mun tak kelero semurok pani igasare lambek Ramadan Kiai Misbah Khalili almarhum sedam pon menteri sepora dusan terak kubur kula ben sampean mandaran kenging barokana kula nokel beliau madebu bulan Ramadan ria arasanan genjer napasan lober angin arasanan reng cerek mun reng cerek tak apa-apa itu dari cuban reng cerek teh subhanallah orang tahajud ahli awirid ahli maca Quran keng cerek anguk tak tahajud kor lambe
durin cuban reng cerek teh tahajud keng cerek tak tahajud keng lampu anguk tak tahajud tak kor lampu keng paling bagus tahajud selampu nikah bagus kayak ibu mati nih terus ini Allahumma sholli ala Muhammad bila kula ben sampean sematia dak reng tahu langkung tojo boleh lu pandit nikah ulama kiai sabu debu banyak boleh ipapidatu biar yang rocing ngara abid tak ketemun kerong ki polan gula sake ampun langkung setahun kan ngiding bertajak sake kan nyande dimah udah mengada kaki tak kerumun perapan parlo sadel tel melolo Allahumma sholli ala Muhammad karena kula ben sampean dikatauning bila semati Imam Malik rahimahullah pernah mimpi asarin paham mimpi ya mau mimpi kan parapan tedung deh parapan melak kan benia mimpi nyaman ngajak dia Imam Malik rahimahullah asarin pas mimpi dalam mimpi tapang kiben malaikat maut malaikat Azrail matur Imam Malik malaikat maut panapa Imam Malik umur gula kan bila semati ya malaikat maut tabu debu kun karo pahat matau geriki lemak mun pas sampean amin pesen ni kecekete dung insyaallah make selebere ke sedekah teh soalnya 5 hari semati ya 5 lagi deh Imam Malik madebu malaikat maut ilmu mimpi bila kula semati ya Imam Malik tabu debu malaikat maut tabu debu karo matau geriki lemak Abu Mu'asaren Imam Malik sering tauning nakwil ka mimpi apa artinya mimpi mun sampean kan kadang itu artinya cibi deh tinggal mimpi jo bada orang mimpi lambek matur ka kiai abdina mimpi kiai mimpi apa jong mimpi ngabur kiai ada bu kiai la uning abai gabai aja kakek berarti para semati ya lah jong ngabur teki iya para mati ya lagi punten kiai sing abid jan toron ke bebay iya jan semak ka tanah lah abid banget punten kiai abid toron ke bebay abdin nongkok kakan gedeng lha iya bental lah jong pangocak punten abdina tak mimpi kiai Allahumma sholli ala Muhammad terus akhirnya tak oning nakwil ka mimpi Imam Malik alongku kasar insyaallah mun tak kelero asmana Ibnu Sirin ada bu Imam Malik Ibnu Sirin panapa Imam Malik kula mimpi malam nika ahli nakwil ngarten mimpi mimpi panapa kula mimpi ketemun ben malaikat maut atanya umur malaikat maut tabu debu karo matau gerigi lemak saya enggak kula la kare 5 hari semati atau 5 bulan misam Ibnu Sirin punten Imam Malik beni sapani ka artena malaikat maut matau gerigi lemak artinya lemak perkara tak setahu kecuali Allah manusia tak tahu kiai tak tahu nabi tahu ning malaikat tahu ning lemak perkara karo Allah seoni napaan pertama bila kiamat bakal terjadi dek setahu dek setahu bila kiamat ada saya tahu malaikat Jibril periksa Nabi Rasulullah masalah kiamat tak ni kalau ada tanda namun lapar kiamat kan macam dua teh beda surah beda kubra beda kiamat keni beda kiamat raja mun kiamat keni lambak lah terjadi seeden tos kula ajunan kiamat raja mun kiamat keni tebun Sayyidina Ali mun lareng to ada 3 bulan jadi kiamat lah tala biasa dinala embune rosoro biasa thank you pan benembun mangkat ke Malaysia nane petoro kambana bener itu lah kan bener aku teh mangkana ada pun reng sekolah mbak mun reng tua soki saya seneng
tapi mun reng tua soki ya, tapi mun anak si soki reng tua dadi kabu beli na boleh. Mun reng tua soki si seneng reng tua kebay Roma setedung anak, reng tua melek mobil senumpa anak. Tobat itu tobi Allah bila ada setahu tong dua napa arten kebun malaikat selemak geriki. Nomor dua orang dek tahu karo Allah seoning napa seekalaku walakku kuleben sampean tak tahu je. Alan dua ge rencana aja Allah kalau saya tahu pada benki buru atahlil kabuk sumi kantokan banyak tahlil ki buru rencana nah ke Fauzi ben Kiai Zainuddin positif dah ternyata ada serabu kapi kedua andi alangan kapi keluar ke Fauzi tamu ikan du motor aboli kese ini juga keluar tamu boleh minta lah mangkat kiai ya kalau tamu tapi kun ada tos niser teh kelas kiai gula ben kiai gerune beni kelas tengki agak kita putar punyanya mun beliau sakeur pon maka teh temu ni kadang ada tos gen teluare tak ketemu setelah ku cabis boleh mun karo kakek hori iya cek temu nih atau obat pateh harus emang kata-kata dulu nggak ada bisa ke kiai itu lah kata kepiro thank you saya rasa datang saya tadi rencana awak ibu gula rencana atahlillah kau prak tambru aja apa lik pahat tahlil kanto lah manusia ka rencana Allah senang tuaki paham dua telok napa artinya dewun malaikat maut janin sebede erahim bagi sebede etabu ada setawa apa dia laki apa dia bini dokter tak tahu bu dukun tak tahu bahkan komputer pengelar komputer gadenge komputer bini ternyata ting lahir laki nyan bu dukun bini kadang ting lahir laki karoncan orang rojing mun gere laki kan iya muda orang bini ngandung ting jogo melarat tojo melar gere ngocak ring rojing laki yo gere tak bisa mak ring ngandung repakun gere teh soalnya capok si gere tak kira tak jadi ya Allahumma sholli ala Muhammad. Empat bila ojen bekal toron ada saya tahu tak tahu terakhir bila kula ben sampean semati ya tak ada seoning sampai malaikat maut malaikat Azrail tak oning bila ten kula ajunan semati ya kecuali lah ada tugas langsung dari Allah baru malaikat maut ni ka oning bahwa kula ben sampean lade pak ka ajal. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Orang ni kan mentero lanjeng umur tero penyaring tero kurang nyaring tero balebura sodako kula cerita ini terakhir bah toron dulu engkel tak usah abid-abid yang pakai abid sekejap bejar nakun pakun mari beki ya lah ada kena tambah ya sopor apa sarawi kerja saya nggak akan camen gulu men ke Malaysia ke Arosala sini keng koros mungkin kering menteren tulis sehat amin Allahumma. Kula cerita di terakhir paham anak apa sodako ikan umur beri cerita Nabi Allah Ibrahim alaihissalam pernah mutamuyan ben malaikat maut dijaring Nabi Rasul malaikat maut akan cataklah biasa Rasulullah akan caben malaikat maut taklah biasa Nabi Rasul mun kula ben sampean mak kutu akan jangan telak mabel teh rapan lom koloman ben malaikat maut Nabi Ibrahim datang tamu pemuda Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cabis ke Nabi Ibrahim. Mereka cabis sekejap mulai pemuda. Yo lati malaikat maut.
Abid lah mulai periksanin di malaikat maut. Nabi Ibrahim, kenapa malaikat maut? Pas saya lagi guru. Oh, kisah tentang ke pemuda laku abi ini ya guys. Kisah laku abi ini malaikat maut. Pada bu malaikat maut. Sayang Ibrahim, pemuda saat habis keajunan kisah tak sampai abi ini mati. Mi sakento malaikat maut. Ampun beda tugas dari Allah ke abdina, bi abdina bi Allah ke abdina ipakon pemuda gadis pakon cabut nyabuna sebelum pemuda ke isabini. Oke. Berarti laku mati roh Nabi Ibrahim. Ternyata sampai abi ini tak mati teh. Apa tak mati? Ya odi. Mun tak mati? Odi. Mi temu si odi. Aguli iya. Kakek juga mun tak mati roh aguli iya. Berarti mun aguli odi. Mun tak aguli mati. Jadi mulai dari Pak Karoman Bu, mun aguli odi je Bu. Allahumma sholli ala Muhammad. Ternyata sampai abi ini tak mati Bu. Sampai oleh 1 tahun 10 tahun Pak Gun tak mati. Baru oleh 70 tahun mati orang. Tuhan malaikat maut sebelum abi ini sampai 70 tahun jaran dari asabini sahabini baru mati. Abid Nabi Ibrahim apangki boleh ben malaikat maut setengah manglo. Malaikat maut kenapa Ibrahim? Empian malaikat milecek. Ikan lucak rocing ngari ya. Empian malaikat mak lecek dia rem. Sampian kan ada bu bahwa pemuda karoha mati sebelum abi ini. Ternyata sampai abi ini tak mati. Sampai oleh 70 tahun semati ya. Berarti lecek sama. Wah benih lecek Ibrahim. Dan kula masuk mangkata nyabutnya benda pemuda kak disa. Etikani bi Allah. Hei Azrail malaikat maut gagalakin cabutnya benda pemuda roh. Karena pemuda roh asodako pese petong dirham saham sedirham mah biinseko etambahin umur 10 juta. Mun petong dirham berarti petong 10 juta. Alhamdulillah mangkana mun asodako pese jadi sokoni sodako pese 1000 ya semenit tambena 1 juta deh mulai sampai sebulan tambena aja 1000. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Mangkan palampe peng lampe ikalanjeng umur mangkan Rasulullah kare lampe noreng Rasulullah paling lampe noreng eston tak langkung sabora Rasulullah beni miskin mun secara hakikat paling soki Rasulullah mun akorban atosan korban teh engki panyaring engki Rasulullah ke lampe noreng mangkane itu ilmu Rasulullah tak toman manginep obeng kulai tende bibun kelebun boleh tenda. Rasulullah itu lem tak toman menginap obeng. Rasulullah pernah sholat berjamaah ben para sahabat. Kun assalamualaikum abu Rasulullah masuk ke dalam. Sekejap Rabu boleh bahawirid Rasulullah. Kita awirid abu ke dalam. Sekejap Rabu langsung awirid. Mari wirid. Sahabat heran ya Rasul tak muntaman toman ajunan. Kenapa sahabat? Biasanya dentos laksana wirid baru ajunan kuper ke dalam. Ki buru ajunan sebelum awirid pas ke dalam. Benih seni ke sahabat. Kula ingat Roma kamar berdepese dirham. Jadi tak kok sampai nginep di boleh kesedekah gitu ki guru. Tak teman menginap obeng Rasulullah. Tende bi rongcing tende. Tende bi mbian Pak Bun, tende Pak Bun. Aduh mundeng rocin benih tak menginap teh haram kita isa ben pental ki ijoi teh beda tada penyaring beda tada mentermu kita ilmu sebaraka manfaat di dunia wa dunya wal akhirah amin Allahumma saboraan kula salah saporaki sampean salah kula nyapora menter tabur ngeben pangapuran Allah amin Allahumma amin akhiran ihdinas siratal mustaqim wal afwa minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.